Ketheka ni wakwa nwithirite rina wikendi njega na ruere Jumamosi tariki 31 mweri jwa Januari mwaka ni 2026 bitawa kabwe mutharimi kangu shogeri ngatoshe mwanya ni bwega muno nonto bugitana mbere gututhura kuitania batu ikinya gwa ikinya ntuko nonto bwaku ni tutugite nyombe nteto irere na gweta kadetune ka amero kuma kirini kirewe na kimoni thank you very much ukoniro gututhingatira kiri mitandao kina Facebook @Meru TV Kenya na kinya kiri YouTube @Meru TV Kenya tuli live Kiswahili bakiwajia mbashara kiri mitandao ya kinandi narua muto kobanganditie manto keowelo manto kathomba tugitegera siasa cia kaunti ya Meru ni ndama cia gisiasa irigwitana mbere gukujirwa nabo siasa bakibangania kiuthi kiao nonto bwa kura cia 2027 narua Musalia Mudavadi agitana mbere amunya kuthetera manto ya igingwataniro gatigati ga kiama kia ANC na UDA oriria Rais William Ruto aikite werone ati ari tayari kwita garone na atongeria ba ODM nonto bwa pre-election coalition agreement ni manto yetete na mbere ndegorone ya Kenya kema ke PNU gitana mbere kugwata mbaro Dr. Fred Matiang'i na atongire ba gisiasa bakioneka gwikinya maobisi ne kathomba ati obisi ya IEBC rungu rwa werekeria bwa German Rastas Ethakan Edung ruarua tukibona baikinyithia obisi ne Inspector General wa Boris Douglas Kanja nikira bakuga Boris ne bagokundira kaune kamwe na akora ini betekeria twambererie na matheta muthuro mungento na kururia mata kwa gikundi kekoro kumantere cia natho ni muri ojwa igembe baria bashumiretie gutariria kira bakuga ni kwatholwa ni mubunge wa Ekoro County ya Meru Elizabeth Karambu Kailemia bakuga bo batahiringia ritho mbesha cia gav ninge inya utewonjorithia bona kuma kire obisi ya mujumbe wa Ekoro ni ripoti ya Mokiri Onkonja. Ekoro bantura ya Kimulindo mpitha iredi na the one ni baumirite wita mubunge bo wa Ekoro no Elizabeth Kailemia bakimuri ombe kwetheretonya maturene ya na kauri rwibo nonto bari na thini nyingi ira baukilukira na bakiwa kinya kuinana babaingi nturene bara batiuciumba na indi bakimuromba kumba kwethea kiba watambaru na kuba muthometheriana yaba kende turari riomba kwetheanire ukura mimi ndangwera we na mapendeleo othe mwana onda no mongo mwana eya gailene kamwe wa muka usiere mwana no ndo ya bamwe wa thome thiba thire sukuru boguma kinyango ene kambithe njenje ngare ye ite Molindo no ndo to tapio na kathinga rama wasia othira tukorera ngarama we ya Molindo to liongere ototetheria na beto no ndo othira to support ana beto bakiora jambo mugo mutana kithakene buruburu ya nanga bukire bangi otetwa yatwe bado twana kinya mbesa cia kwendia twana sukuru kinya twana turomia kwetha nya twegete ngwanto batiane ne bonde tutiane na twende nyoko na tugete kabwa gako na twegete mami eto ende watu igoromba atire yawe yo to lyonge ntugwe mwantugo ya ekunde gege ya rofia kya Molindo we wone mathina yato riayo baba ingi asiari baba ingi muno ibatinya bare ntiwa na bena twana na twana tu batena wasenya bakwendia sukuru baba ingi batinya na toyoyo tuende tutekwa na nyamba sese kwendia mbi ito ya waloi ya koni bona ambasari ibu isi Kailemia weta Kailemia tola mona toka tinyanga buno leta atia totiona ende ba tere mbiasha ngamu ngamu bado tona tuwe nike undu na totora kaitene kauni bakwa Elizabeth Kailemia mubunge wa Ekoro no mbeta kwethea kibateanirie torene riria mpitha na atomba kwethere kinyakwa bakwabo batemuise ende no kumuibwake nonto hatarara liongete torene riu bakiwa kinyakire mbesa ira cia ngaf na itetha cia nto Ekoro kana ikundi mwanya ende ombe kwethea na ukinye torene riu nonto bene ikundi ombe kwethea na kubatetheri kinya na tenti ite na into bingi kenda bomba wikuria tagoringera kura ina wetera kura cia kuma baya lenga goria wato goringira kura tibasuri eta Kailemia tokoruna tokari totua totagona sura ana beto barengwa sukuru tokaria nana musie
iwe gethira na banywere bangi banywere nzobi njirene kaba kuleba kuba mama njirene kolo tethio wo tutethetie awo wogenda tungira kura ringi na ciata kuringwa ende no nta mama no turire ukithagena giorire riakio na getha no kwenda tukuringira kura iyo tukuone ututetheria na betu no gaya na matangi no gaya na mbori no gaya na icui batu tebi tuona twana twetu tureta tukengwa tutekuthoma tureta tukengwa royo kwingirwa au kyo kwingirwa no temenye kwende cukuru twekwa no ntote wicie yayo ntukwe moto liongera tugumenya wone mathina tuturayo kwetu itu mami gatukwelenka inde yayo kinyombu lende mukwa mutana wone thina ndeta nariko na ni wasiba kuthomethia mbi ni wasiba kuthomethia twana ngakoro babu thina antu batio ciomba kontoreto kinyoko na twekerete ngua tutio ciomba baba ingino bateweta atia batio ciomba na thaino kwa no kamibura tirate o kamibura ingire ende mamire twendo tutethie ngapu ese twa ngapu o torigana acio kana tomba kuthomethia mbi kuthomethia twana. Kiripotera Meru TV kuma mpithana thwandege North Mbita Mukiri Onkonja Kagitino akau kari kuma Kianda iri wandine ya kanuni gicigombunge kia Gembe South barearia amu maroro ya kanganga na miri yao nikira bakuga ni gotura kwa itarira ya mundu nejo mutumanu ni wagibwa mainya ya mwanki Justima kiroki bagitariria kinyamara kia kiaramu ni wagi bwa ithima biarowe nandi irombare yao ni kirintongoria gushumiria ningetiwika mawirane iguru ya mawirane matemo ya siasa yatina ngwatiro ilingone bya siasa indi ni maendeleo maturene ni riboti gotarirwa ni Kome Omutia Imuthorobe na yo akari na turiba Kianda niyo nturere wodie kanuni Gembe South baituritie kumiruka nonto bwa mathina kioera ya tura ya bathio lenkirite mwena yo irio stima irabakua batura kwirwa ni mubunge urikuo John Paul Mwirigi airuyo naro ake ikinye kuona itakinya wirane nabuo batura wetera ya kweya kwa Jesu wa mwana barabara emirukairo ni mwingi mwena yo ni entherone ekaria wita kwa Nkoma na stima yongo na stima jongo ya orere ana batone bakubya kuona hivyo ngona nyake kikuweto tutumia kompyuta lakini tuone batumia hivyo ndo stima ya orere tokiana tokiona stima tena siku yetu awinde iberu anga iba orere bya kubwetha sesierio pationa tokiona kinyabya kuthoma kweto na kuno inde bwere irwanda tokiona nyantandekerira siera wa intandekera tawa ande bati tosulikiro njoni pona ario wao Kianda na wa asulika no tebu asulika twatakuthira mwaka tura yetu itwaiterwe stima batu kiongo kiuo kuona kitiona bya kuethia kitiona mbani kitiona bya kuethia nabio njwere cietu iria ikario wou na nonto John Pona atwirira atwikira stima tukwira yeto atwikira stima eto ya siringi vepte atwira atoa stima ate ya gutoa stima na itwetera manto yau asietete ire anto ba eshimiwa pe ya gutwira manto yo na bonge njira cietu inyi ciathukire na njira iu ire yo thai no ci ciaromba inya 2017 na thai no anto bakauneka maoro tengo enge so kero lami njira yetu no yo eromba kura kuma 2017 ya kabubutia ni kiria karibaba utolela kinya thirikari ya kaunti ya Meru kulukira MCA wa Josephat Mwambi Chamani bari wa kinya thineru yongwe nke anonto bakiara muki kwe iteneri itumi bakui bari kanwe batu ende na bonge bora na bongo bomba koromba no twewe rowe rora rwethaira rukianda kinya thano tugatukwanda tusukuma twetu yaka barabangi kana ngekoro ingi batu twethira tweno tethio muno ande batu no twibasoro irwa ya nawa mwakoro atura tusukuma twawe akona byose bakinyaka kundine kau December akona bya kurira mwana kamutu batu tukiona kinya nombi wetu Kianda biratwe na byona thina muno ni kwethira tutekinya roje wetu thina twena ninya muno ni rwetwe na thina na jo bine Kianda pyope ni ngi muno mbwa ne yale kula
Kintu giki tunakoba ini mpara tu bote bena mpara. Ai kwa dika ya mo teja. Antu bo tika ko to mo na mo nyemo yo ta antu bayo. Kili na boa kariba bakomiruka muma nonto inya bwa mpare kiu ni bawita kinya mubungi ongekuru Elizabeth Karambu Kailemia uraba kuina etre na isokari nonto ibainire nwe 2022 na batamona kwina mpare na muno nanto ninje ntare makinya kore maninda unekere kogoro ni mpara ni ondia eka ndo magwa ni toana bya korea ande ni kwenda bototethie na bya korea na ronye tone ya woni te kinya roje na rogo wetwara gura nanga koya kaboyo ngatoma na ngatairwa ngatethwa nkona rwa kinyanja ngataga ndata gweibwa muno atongoria betu boto laileria bwega na botwe kwamela na tutobokwamela bwega batu twenge koro batu tutona moe koro tolinga suka na batu tutete kundine twenge koro na itoringo baini nutubwa suka olosie maka ilemia olemelete nau olike nenge koro sia kiana sieta na skat na batu nitukolika na kura sieto kailemia batu nitukwenda kukuona na itokwenda kuona kuma leso mwanga mutongi yako turo kia mutongi mwongo nkiripotera Meru TV kumembe mbita wakome wa mutia na orera siasa sietite na mbere kumata kaunti ya Meru nabo atongeria ba upinzani kana rotererega na thirikari areo mithika lentore Mugambi Manyara Felicity Birere Nkirote na mboto ya siasa bangi baitite na mbere siasa cia one term kaunti ya Meru na ruwa baikinyithia Nteresha Mikindori na aria bakiaria baorite mubunge wa kishumbunge kia Tigania East Mpurabori irinjera ko Mugambia ati aitonye kire upinzani barutaniria ngogi nabo ni riboti igutarirwa ni Jeff Wagituma nawe mithikari nturi umwe watongeria banene aja kaunti ya Meru na kathite utongeria bwa Mpurabori uria ni mutongeria wa kiama kia Nopeu na kinya nkuruki kuga we na kwenda bethira bagitaniria ngugi na kuga kinya mutongeria ujo ni ntamba ya bata. Muko na kiongozi rafiki yangu sana. Na huyu kiongozi wenu ni shujaa kweli kweli. Ni shujaa nini? Shujaa, kiongozi wenu ni shujaa sana. Nakumbuka miaka ya zamani tukipigana na mkoloni Moi. Aliweza tukachapwa, tukaumia, lakini tuliweza kutoboa tukiwa na yeye. Ewa ndo Mikindori le. Kiongozi wenu ni supavu. Na hata ile siku ingine unajua mimi nampenda sana. Simnipatie huyu kiongozi wenu tuungane na yeye tuweze kwenda mbele. Bota muere yeto hata nere. Boko meano nkuera. Munajua ni nani nasemea? Shujaa wa huku. Shujaa wa Mikindori hii. Shujaa wa Tigania East. Anaitwa nani? Ata anaitwa nani? Munadhani muita kuja tufanye kazi na yeye? Sasa mimi kiongozi huyu Mporo ni rafiki yangu. Ni rafiki yangu na mimi nataka kuambia ni shujaa. Nkuruki mithikari nturi na ugite akareta mwe atongeria ba Meru nikenda urumwe rwao rukethira rukireta witi na mbere na kinya nkuruki kurwa no tongeria buthuku. Ningetaka na niwaambie wale wengine wote tulio nao katika kaunti hii. Kaunti yetu itaenda mbele na itaendelea tukishikana pamoja. Tukishikana nini? Na tuweze kuambia Kasongo aibu ile umetuwekea. Ile kura yetu umedharau. Mpaka wewe mwenyewe uwezi pata mtu wa heshima. Mtu anaweza kalisha watu chini. Wapange mipango na maendeleo ya Wameru. Tuweze kusema Kasongo tunakuambia sababu ya madharau wewe ni one term. Ni one Arambe
Hata kwera mpuru eje one time. Ipo kwenda eje one time. Ibangana ba kwenda mpuru eje one time. Akirikiria mithikari nturi na ugite jamoe jamawira ne President William Ruto aete Ameru ni ngono cia Kamankura na gutikia bata ombite kuthithia kaunti iji na ginya nthiguru ya Kenya ari utongeriene. Wale walikuwa na bonda hapa ni wangapi wamenunua Sienta? Wale walikuwa na Sienta hapa ni wangapi wamenunua mbasi? Kwa baba uleta Mekindori ya? So daure Deka Songo atora ataweka watu pesa mifukoni, tuwasaidie, utoke kwa pikipiki upande kwa Sienta, utoke kwa Sienta upande kwa mbasi. Kunayo tunaona hapa ama tuoni? Kunayo ama hakuna? Kunayo ama hakuna? Eka baba mabakera abange na ai mate ateweta boyaga. Uchumi boi tia to abera ugo tabua. Share akore ambeche tia to abera shae tarea. Ana bare okinya skuru to abera mbeche itakinya. Kana buinde to kwenda buri atu inde ke datine ke botu wa yesa. Arambe. Yani Mekindori one time. Uma. Koi bureka netie na Kasongo. Ara. Na ara wetu imendi twareka niria Kasongo kitambo sana. Berema sha ete koritanguge. Kana ne goitanguge na aja. Number 2, ana barenja bate kuona school fees. No te mbasari. Kana ibo kuona mbasari na aja. Bari jaja kirindiunga yao ya gisiasa ntere cha Mekindori ireri kiri gicigo mbunge gatigania ya Bogaiti kaunti ije ya Meru. Tusikisane. Niliona watu wengine wamesema Linturi usipotelee Nairobi, kuja hapa nyumbani, kuja tusimame na wewe. Mnataka nirundi nyumbani ama nikae Nairobi? Nirundi nyumbani ama nikae Nairobi? Mnataka nikuje hapa? Nikuje hapa kama nani? Nikuje hapa kama nani? Nikuje hapa kama nani? Ndivyo mnataka watu wa Mekindori? Mnataka nikuja niombe kiti? Kiti gani? Hata kiti gani? Kwa hivyo nyinyi sasa hapa watu wa Mekindori mtatuunga mkono? Tukiamua tutafute hiyo kiti, mtatuunga mkono? Wangapi wa Mekindori watatuunga mkono? Ukishaamua hivyo. Harambee! Nkiripotera Meru TV mbeta. Nkiripotera Meru TV mbeta Jeff Wagitumam. Nayo irinjira ya gukiria kithomo ninge gukandana na kiaramo ntere cia rwire rwarera giciombunge kia Bore. Felix Kithijituo MCA wa rwire rwarera na ijite Kithima kana kwambire mutaratara jo injibwa Kithima kiri cukuru ya Tutwa kenda gotetheria kwithira kuri na rui ntere ne ripoti ya Mwende Olaiboni. January itikuruka ntiretete rorije kwenja ruji na tuyau nontubo kwenja ball kenda tumbo kwa mura Kithima kira kiathukire miaka 3 iri yao ikilukite miaka 4 ikilukite atutwa na akariba tutwa batona rui kumeita riu akitu kwenja te aruire rorera aki kwina kona nyingi cha Meru kinyama chini kiuma aya uma wandia kangeta untu antu kwina prison no era uma kwenja mbau na mbere yuma utaraumite nture yaki Imenti North so ngavana na mipango emingi irabangirite antu betu ba Meru muno ge sector roi department ya roi yake ngavana na tengete milioni 200 cha kwenja ndoi ria toba amatangi ara kana pipe ira tafadhali water project yato kwa pipe make sure bo change landhe na ba change landhe bo connect na roi kenda pipe ite kathukangire ndite nambi ite na roi kiranka romba itukarende rujuru rumba ja community tumbe kumanage Kithima kibwa gatukarite ndi ura tukumanage Ithima bira bingi nontu ke Kithima na ndi kabina kira un pombete kuona kumande kujukio tongeri kikeno giakwa ni ati
rujiro tutorucoka turu mheshimiwa Felix Kithinji Ntuo uria okubitie mwanga kwa gavana na gavana no amuthikira ituthinite muno turi arimu twaraithiria na betu rimwe tukona iba kwenda kuria utiruji rwo barugira twe kinya tukari na uthokone tuigwa macini ruji ni jire tuigwa tutiana tuigwa tukejokia nero thongi bobo tuthithiritwe mheshimiwa Kithinji. Na orea mbote ya tangaria ba upinzani baikinyetio business inspector general wa Borisi Matheta yari Borisi okundira kaone kamwe na akora CS wakore bodene Kipchumba Murkomen na tianiritie iri ngutonderi itena ikinyira nkirakia kiuga ati mabisaba okore bagetana mbere ko thingatira mawatho ya ndigoro ya Kenya. Ni ripoti Jeff Wagituma. I want to conclude by saying that those of us who serve in government are very proud of Law Society of Kenya. And I'm saying this because we must have people who hold the government into account. There must be people who raise serious issues of governance. And when I see young lawyers, some my students, some even younger, raising serious human rights, democracy, governance issues, touching on the current administration, including my office, and my office is always, most targeted by Law Society of Kenya, by Amnesty International, by all this. Please just know that I don't take any offense. I would have done exactly the same. It takes a balanced criticism of government for government to do better. And if you don't do so, there is no way we are going to improve. And there are so many things that have improved in government, legislation-wise, governance-wise, that have really helped us to be better leaders in government. But also, I want to challenge you. Don't also make Law Society of Kenya to look like it is an NGO. It is not. As much as the Law Society of Kenya serve the purpose of holding the government into account, it also has a legal responsibility in the act itself to advise government. And so when the opportunity comes, when you raise issues of governance, democracy, police brutality, all these issues, and we ask you to come and help in those spaces, don't run away, Faith. Yeah? Don't run away, because, I saw you speak very passionately about people who spread rumors and innuendos and all other things because they do not know what's going on. I want to look like it is an NGO. It is not. As much as the Law Society of Kenya serve the purpose of holding the government into account, it also has a legal responsibility in the act itself to advise government. Na mubunge wa Kishumbunge kia Tigania East mporo abori kire motaratara jogukiria akari ntere sha mudhara na aria adamene na atongire bange aria CS amantu yige roe Eric Muga ninge CS Roko amantu yeye mwinge nande na batariritie bata ya gwita na mbere kwithira kuri na mirandi ya gwita na mbere maturene nkirigi bagita na mbere kuringira ndebe thirikari ya Kenya Kwanza irunguro otongeria bwa Rais William Ruto na Professor Kithure Kindiki nkiriki ndwariana endikithia ria kugitania kirima igita na mbere gukujirwa kilingone kia siasa kirima kia oreo na kia umotho otaboria Adams Muturia wa Thirinja agotariria Nendene ya Antoine ndiye mudhara gicigo mbunge yake Tiganisti kirekia thoko banganitwe ni mbunge wa gicigo mbunge yake Tiganisti mporo abori kenda gutetheri kundi gathomba bie kuruku makontuko aratongore mwanya bakere bombete kwithira bakiwa batetegere kumba kwitha kiritarito kire thirikari no atongore babo bera bumare kire thirikari kaitene karabari utongori no tuntu bomba kwithira bete thia kare bakuma kaunti Meru. Wakati ule Kibaki alikuwako kulikuwa kuna one term. Wakati ule Gachagua alikuwako hakuna one term. Wakati ule alikuwako hakuna one term. Wakati ule Kithure Kindiki ameingia tuambiwa one term. Tumesema aibu. Sema aibu.
atu mwana wetu uri akwina thirikari no tekethore kendeke waigwa mtokoruma kethore kendeke winkoma wana Yesu asifiwe no ntobato totore totone tekia deputy president saa hii ndio tumepewa naibu wa rais one term haitaleta maji one term haina chochote one term ni chama ya wenda wazimu ambao walikuwa kwa serikali wakakula wakashiba saa hii ndio nakuja kututapikia waende wasiende watembee wasitembee itweterete miaka 63 kumaria Kenya yonire ociathi tweringaira bange kura twaringira Kenyatta twaringira Moi twaringira Uhuru Kenyatta twaringira Mwai Kibaki thai tuona Mumiru more akwena State House antu bange bamberie kuga nyenyenye aja tuona mheshimiwa Roko ogwano raumire noyo kiaro turo raukaria Mumiru nikenda kura ile ja 2032 Mumiru gwetwa Professor Kithure Kindiki rais wa Kenya bagita na mbere kwa ria muna waziri wa ruchingwe bwa mwingi ya Geoffrey Roko bagwita kaite ikinyete Ameru Tharaka Isiolo Kirinyaga na kaunti ya Embu kumba kwithirigito kuma ki kaunti cia Iko bakiwa kaita kara ya nto ibethirite bairira Ameru kana Mount Kenya East mubukone anjo karanga hata sisi wa Meru sisi wa Embu sisi wa Mbere sisi wa Tharaka wa Chuka wa Isiolo na wale wengine tuko na haki katika hii mlima. Sio jamii moja ambayo inakaa katika hii mlima. Ama ni jamii moja? Ni jamii moja. Na iwezekani ya kwamba wakati jamii yetu imekuwa ndio sasa iko namba 2 katika taifa letu la Kenya kupitia Profesa Kithure Kindiki, hadi sasa watu ya Murang'a, watu ya Nyeri, watu ya Nyahururu wanaanza kusema nyev tutoke ndani ya serikali. Haitawezekana. Mtatuelezea kwamba wakati tulikuwa tunasimama na Kibaki, tulisimama na Jomo Kenyatta, tulisimama na Uhuru Kenyatta, hawa hawakuwa watoto wa jamii. Mtatuelezea kama Kithure Kindiki sio mtoto wa jamii ya Mlima Kenya. Na tupembelezani tukiwa wa Meru, wa Embu, wa Isiolo na wa Kirinyaga na wa Tharaka hivi tunataka tukatwe Mount Kenya East. Wakikuyu wakae pande ile, Mount Kenya East pande gani? Pande hii ndio tuko na bargaining power kwa hiyo serikali inakuja. Nimakatema mtoto ukizaa mtoto siku ya leo awe mkubwa na some na apate bibi na watoto haufai kuwa naye kwa nyumba. Unamkatia shamba yake na title deed yake anajenga kwake. Sisi tuna demand title deed yetu kutoka kwa Wakikuyu. Tukua watu wa Mount Kenya East ndio tujitawale. Wakati umefika bendera, wakati umefika bendera ya Mount Kenya East isimame. Ndio sisi tuwe na freedom ya kuweka stima, freedom tuanza barabara, freedom ya maji, freedom ya kuongea na kutembea. Kiripoti ya Meru TV kumaondi ya Muthara gicigo mbunge katika Nisti Betanda Msimuturia wa Thirinja. Kagitino kau irinjira ya gukiria andiki ba nteto bamwiria yo asara Ameru riu ni bambiretie ikundi gikumenyekana ya Meru Women Journalists Association riu irinjira ya gutegera mathina jathirite jagikorokirwa ni andiki ba nteto ni kiatho gikugujiri ni murungamiri wa kajo ya andiki ba nteto nwe Jackson Karanja. Amarietwa mbeta mugureri ungo na inko chokia kanya gaka guchokeria nkatho andiki ba nteto beto are na kinya beto antoaka bara bombete kwithirwa bakempa responsibility ya gitegi kia chairperson komba kwithirwa bake batongeria kire kiama giki tomba kwithirwa tukiamberia muthenjwa na arua na itugwitikia gukurukira ngwataniro eche tomba kwithirwa tukiambia muthenjwa na arua tukomba kwithirwa tugita guntu gukuraja mono mbuga kire gutegera mantu mwanya mantu na GBV kana mantu jauja ndwacha ke mumbere
kaunti yetu ya Meru nithiritwe kigwatithanua na nteto iji na kinya tuyandiki ba nteto no twende kwithira gukurukira ngwataniro yetu tugitegera nteto iji mono tukomba kwithira mathina jaria jaturingithagia baatio twingwa jaandiki ba nteto anto aka kinya gukurukira gita riri tukumenya twitite ria siasa itukumenya andiki nteto ba baingi mono ba anto aka ibagwatagwa mono ni gasagasa na manto jangi twenda gukurukira gikundi giki twethirwa tukithithia muthenjwa na Arua twethirwa tukaritwe ni thirikari na atongeria bangi betu. Kwa majina ni Karanja Jackson na mimi ni mratibu wa Baraza la Wanahabari Media Council of Kenya, na hivi leo nina furaha sana kuwa hapa na female journalists kutoka Meru ambao wameamua kuja pamoja kuunda kikundi, na hivi leo wamepata kuchagua viongozi wao ambao watawaongoza katika kazi yao ya kila siku. Vikundi kama hivi ni nguzo kuu sana katika kuendeleza ile uadilifu wa kazi yetu ya wanahabari, na sisi kama Baraza la Wanahabari tunawapa heko kama wadada ambao wameamua waje pamoja wafanye kazi pamoja, kwa sababu wakiwa katika kikundi kama hiki wataweza kuaddress some of the challenges ambazo wanazipitia, na pia wataweza kutap into opportunities ambazo zinakuja na kazi yao kama wadada kwa kazi hii ya wanahabari. Zaidi ya hao, sisi kama baraza tunazidi kuwahimiza washikadau tofauti waweze kuwapa wanahabari nafasi ya kufanya kazi yao. Tawantoitha Dokas nininda thurwa ndi mwiki mbeca kana mwiki kigina wa ikundi kia andiki ba nteto ekurunde ne kaunti ya Meru na mboye kanya kaucokeria bara baturingira kura nkatho bara baturingira online na bara baturingira emwe kwa emwe kiri secret ballot mbuibwa no ntubo tutara na ito weka wirane kwa kuritaniria na babu ngwe bure members na kinya atongeria bangi kenda tukinyaniri kiroto kietu kira twinakio burabo yo yandiki ba nteto ekuru ito kilukira manto amainge sana ya kuthulimu asiani na no ntutu ekuru twatengwa inya ki manto amainge ati no ntutu yekuru twe yantwa amwe kenda twatania na thirikari ikundi bia ekuru kaunti na Meru na inya Kenya yonthe na kinya atongeria ba ekuru be yamo ba tukari kenda tumba kutheta iraki cietu na tukaracukira uritingwe bwetu. Nio riboti kinyithia muthia yarato kubanganitia kirimetha ya nteto cia Meru TV ni bwega muno nonto bwago tuthura amu we watuthia nyumba nteto iri na igweta kathetune ka Meru mbita wakabwe mutharimi kuma kirini kiriwe. Thank you very much ukolilwa gututhingatira kiri mitandao kinande Facebook na YouTube at Meru TV Kenya kwa mukira nteto bure igutunduka ndaika ondaika idha oidha ntuko kumandena ondena masaka kwani masaka makasi kwani makasi.